Abantu mkhulu yathi mkhulu ukuthi isisu siyaphikwa. Isisu intombazana khulele intombazana. Dane khulele ukuthi abamtisile lapha kwini bathi siyaphikwa isisu. Yeah, isisu siyaphikwa vele. Mfethu uba phela leyo nto leyo mfethu umthetho nje usemthethweni vele isisu siyaphikwa. Mkhulu. Kanti ikona ongakwazini lokho. Phela isisu mkhulu into endingayiboni. Yasibona sikhukhumele sithe. Ungavuma into ongayazi kuphela uyibona lento la ngaphakathi. Sizokhuluma kahle lento la ngaphakathi masiphumile sengiyibona. Phela mina kwaye isisu ngiyasibona kwaye noma seyiphumile uyayiphika phela. Hane. Ngoba seyiphumile wabona lesidletshana ukuthi hayi uphike nje uthi hayi. Usho ukuthi phela lo muntu ngalenyanga phela ngangambona noThapelo phela. Bathi bambone budayi babemile lapha emakuleni. Ngapha babehlanganisana phela abazi. Ngeke phela ukuthi babekhuluma ngani lapha ngazi. Mhlawumbe babekhuluma ngakho ukuthi manje siyaphikwa yo ngeke. Uyabala ukuthi lo muntu oqala esikoleni uma ukuthi mhlawumbe bengisafunda isikole lo muntu phela asifunda nabafana esikoleni. Ndoda. Uma ukuthi useyasebenza uyathi lo muntu phela usebenza namadoda lapha esebenza khona. La esebenza khona. Manje ke yonke la ihamba khona abantu akhona kungenzeka phela ukuthi yenye indoda phela ngeke isisu sivele sokhonjwa ngoba kutheni angithi manje wenzelani wena mfowethu hayi la sekunzima phela nje isikhathi samanje sesiyabanjwa namabhantshi angithi uyazi ukuthi mawuke wasiphika uma kukhona omunye uzayogijima uzogijima ekuya uyamtrust phela phika ikiphele nje i6 months uphika nje uthi hayi asihlukene cha sihlukani inkinga nje ngithi ngiyasazi lesiso lo angimazi uyabuka ukuthi phela angithi yabazi bathatha ngenhliziyo uzosuka kwade bese ehamba ngempela eya kulomuntu okade evele khona bese washa uyabona waya komunye washa thu kushuthi ke kahle vele kumele akhale angayindawo ubona ukuthi uyayisiyaphila ubona ukuthi hayi angathi uyabona mina uyabona ungabaleki Speak ukhona. Ningahlukani futhi. Siphone baby ngiyakuthanda ngiyeza ngizokuchecka mawufika uyombona athi umntwana athi izwi uyakhahlela uthi hayi sibambe into engathandi. Angibambi into engathandi. Hayi. Uzozakhahlele nami. Mina ngizobona wena ngizama ukuzobona lento lapho kodwa sizoyibona masikhona noma amadletshana wabona uthule phela ngeke wathembe phela abantu bayafana mhlawumbe naloyo nawo ukuthi abantu bambala nkomo ukhumbule futhi nabo mama labasizalayo bamaxoki noma esekhona bayangazi ukuthi bambheke manje ifana nomkhulu hayi uya mntanami wakho ezihlalele beqaba phika lento lempela baseka la ume ngenyawo uthi yabonake mina angazi awuyaphika awuphela leyo nto mfowethu into futhi esemthethweni esayibeka ukuphika yisiko ya icala vele lingumphikwa vele ungavuma icala wena ngoba nababesho bayasho bathi balethi icala ulethi icala ngivume hayi phika mina kamkhulu lento leyo ngeke hayi angisazi leso siso ngisazi kanjani esikabani bathi isisu